Mma ke go leboga motsamaisa tiro wa letsatsi la gompieno, mme jaaka e le tshwanno ba gaetsonte ke dumedise mongame Kgosikgolo Kgafela le mme Mmamatshego, ke dumedise borremogolo le borangwane, ke dumedise dikgosana tse di leng teng hano go tswa ko kgatleng le mono moruleng. Ke dumedise council e tsamaisang ditiro tsa ka kwano le badirela puso ba ba leng teng fano. Ke dumedise makhanselara a rona go tswa ko Motswana le makhanselara a rona mono, mapalamente a rona Re Shimane Gilbert Mangole le Re Isaac Davis, commonly known as Fogon Bastard. Ke ne ke re gongwe ke baakanya sengwe ba gaetsho, mme ke digale ka borre le bomme ba Mophato le morafe ka kakaretso ba gaetsho, ke re ke dumedisa ka pula. Ke ne ke re ke baakanya sengwe ga gongwe tle re mo nakong e tlang se tlhamalliwe. Ga ke batle go kgaela, ke ipona go botoka go kgaela o sa ipone. Kana ga go te borre ba Mophato ba emeletse monga rona, ba mo emeletsa ka koma, ho ke a dumalana. Tema e ka direlwa pele ga ke bua, mme anong ga go tla re o bokang go ta bo ke Kgosikgolo, e be re ga a sena go boka e be go ema magaolwana a tshwana le nna. Ke ne ke re tle re e baakanye gongwe tle re in future yo o bokang ga ke sena go bua yaka ke tla be ke emeletsa kgabo, e be le gona a ka bokang. Ke kopa le amogeleng tse alo ba gaetsho, mme jaaka e le tlwaelo kana tiro ya me ke go emeletsa kgabo, ke go mo tlhagolela tsela. Mme ke ne ke re ke tseye sebaka se ke roletse ke nang le tsona pele ga mongame a ka bua. Ke kopile yalo o ntetleletse, mme ebile ke tse dingwe ke tse neng tse di gakololwa ke go gakolla ene. Ke ne ke re ke kope bomme ba Mophato, e ketela a itse gore dipina tse tsa lona kana le tshwentse le di opele le tshotse meologa. Yaanong ke re ke le gakolle yana gore nako e tlang ga le itse gore le tlo tle le opela le kgabe le ipheleletse, kana meologa ke mongwe wa mokgabo wa lona, le kgabe le ipheleletse ka moologa. Mathata a matona a ke a lemogileng gompieno ka gore 5 o'clock e ntšhaetse ko lekgotleng, ke ile o leba gore borre le bomme ba ba emelang kwano ba emela ka tsela e ntseng jang.
yaanong go fetogile kwa mmapereko mongwe le mongwe o ikemelela kwa a tsogang teng a ba tlhamallela kwana mme kante tota re ne tshwanetse re tlotla mosepele yo re nne teng ko lekgotleng ba botlhe re tseye thapelo re be re emelela le ga re ka se ka ra emelela gongwe ya ne ke re ke le kope tlhabagaetso ha re tlotleng tsamaiso eo re supe gore ra ithata yaanong go ka re thusa ga re ka tlotla tsamaiso eo gona gore re be re itse gore ga re emelela kwa re tlhokana le gore re be re tshotseeng yaanong ga o emelela o le mme o emelela ko lapeng la gago ga nko itse gore tsatsi le go tile re emelele ko gae re tshotseeng ke ne ke re ke na thela ntse ya lo ba gaetsho ke bua ka tlotla e nngwe ntse ya mabomme ke ne ke re ke ba kope ba ye go batla moropa mo ba go letsa mo ke thoe ebile ke batla gore ke tle ke o tseye mo mmapula ga re tswaga ke o neela ngwanake ba tle ba yo batla moropa hele o utlwalang ke ne ke re ke kope yalo bomme le na le bontate ba lebetšhetsa a tsamalo wa kopa ba lebetšhetsa ya le reka moropa e nngwe ke batlang gore ke yame ke ya borre le bona re na le bothata ba gore go practice-iwe ko kgotleng ke kopa gore le simololle le tlhotlhomisa gore dikopano tse di tsenwang ko lekgotleng di tsenwa ka la bokae di tsenwa ka nako mang le nne le go practice le se ka la opela hela ga le utlwa gote ga bo tla ba buisa phuthego yaanong e be le gona anong le tlo practice tsamfa ke ne ke na le ba bangwe ka ko le setlheng ka kwa yona ba ipaakanya ka speed ba tla ka kwana ke ba ke na re la re le itlhaganetsane re o nkarabile o nthare nya ne re ro ikgakolola gore go apelo yang ga wa isatlhe ke bua mafoko a maphakela yaanong ba gaetso a re se ka ra ira yalo e nngwe ke batlang gore ke e gakolole borre ke a go tshwara merokolo ya rona ga re e tshware sentle nna ka kitso ya me morokolo le o ka tlhoopela o nategelwa ke pina ga o ka ke wa o tshwara yane wa lebisa ntlha teng ko godimo o tshwara ko tlase kwa o lebisa kutu ko godimo yaanong a re ireng yalo borraetsho ba re sa itseng a re simolole yaanong o itlhela ditlhogo tse di hapana tsa merokolo o mongwe o lebile ko tlase o mongwe o lebile ko godimo nya ke yona hela e amang borrene ke re ke gakolole ka yona ke ne ke re ke gakolole bo ntate ba rulaganyetsang tiro ka kwano kana re na le thulaganyo go tswa ko tsamaisong ya sekgatla jaaka ke tla ke eteletse morafe wa ga Kgabuo ke tsaya gore ga go na le di-apology dingwe ne ke utlwa le e bua ka Setswana le re ke maitato nna ebile ne ke re akante gate bangwe ba itatolana a e tla hela ka thulaganyo ga go na le ba ne ba tshwanela gore ba tla kwano ba tshwaregile ke tsa gore ba tshwanetse ba mpolelele yaanong ga ke tla utlwa re ke tsena gabe gote he se mang mangwe o tshwaregile ko gae la bona gore ga e tsamaye sentle
ba tshabang gore ba tlo mpolella e nne nna ke tlo rolela mongame gore nya mokgatla bana ba go yo le yo ga nke ba kgona go bonala ka mabaka a ka gore nna nka ya ka dumela motho ya lanthare ga nke ke kgona go bonala ba sa buile baka ke ne ke re ke gakolle bontata se ka nna la amogela sengwe le sengwe hela ga motho a go founela kwa a re ga nka tla more gore go na le sedibeng go iwa ka tsela ga le molato ka gore ditsamaiso tse dingwe tse ke gona ntseleng le ithuta ebile ne ke utlwa re ha supa gore ba eletsa gore ba tle ba tsene mo thulaganyong e ntse e dirwae ne ke mo utlwa gore a re o batlo ya mophatong lona ga la mo utlwa o na a tswa pelo ga borra ba ntse ba opela mme gongwe hela e nka tsena mo yona kgabo ko ntleng ga go senya sebaka ke ne ke re ke go lekodise ka seemo sa dintsho ko gae se sengwe molang pelo dipolano di ntse di tsweletse ga di bue ka morago dikotsi di ntse di hetsa morafe wa gago mongame mme e rile ke le mo phitlhong ya rre mongwe sontaga se se itileng ka tshwanela ke gore ke phunye kgannye ke ne ke rile ke a e tshaba mme ke sona se e rileng ga ke le ga ka la bone ke tlile go lekola kgabo ka ya go lekodisa mme wa mpha thotloetso ya gore nya kgannye e tshwanelwa ke gore ga o bonang sebaka teng mo dikokwanong e tlhalosetse morafe ke ne ke mmolelela ka dintsho tse di ntseng di diragala ko gae le dikotsi mme ebile ke sa itse gore go na le kotsi e neng ya diragala e neng e makatsa koloi e tswa mo tseleng e be yo hella e palame ntlo ko godimo ga ke tsora la itse koloi e fofa e tswa mo tseleng e be yo wala mo godimo ga disenke tsa ntlo yaanong ka ya sa irella go itshwarelela mo godimo ga disenkeng tsa ntlo e be e relela e be hella e wetse hatshe ke ne ke ise ke tsenelele go tlhotlhomisa gore a gona le ba ba neng ba tlhokagala kante ba gobala mme ke ne ke bua ka seemo sa dintsho tsa dipolano le dikotsi tse di diragalang ko kgatleng e se mo motshodi hela ko kgatleng yaanong ke re ke tlhagisa ntlha e gore nna e rile ka gongwe ga re lebile Christmas ga tla ngwana mongwe a tswa ko mahatsheng o ntatetse ko lapeng a fitlhela ke seyo a bolelela ba ba itlhetseng mo lapeng gore o mpatla tota o eletsa go mpona ngwana o ke ngwana wa mokgatla o nna ko mahatsheng mme a re o sala tlelwa ke taela mo ngwageng tse pedi tse di hitileng o kila neela mme a bona gore e taela e bokete ga se batla motho a e bua ka mogala a rapela gore a bana a bona sebaka sa go tla mo gae mme erile ga a tlile a tla a ntholela taelae mme ke bona go le maleba gore ke elefe ka gore nna tse di diragalang ko kgatleng ke bona tota e setse di tlwaelesegileng gotlhe mme ebile di diragala mo kgatleng yena ngwana wa ga a tla o mpoleletse gore taela e tlile mo ene e reng a tlo mpolelela gore kgosi ya bakgatla e pelo e botlhoko ke gona molaetsa a leneng a tla ka ona a re gore gongwe seemo se siame mo kgatleng ke gore pelo a mongwe a rona se ka ba nna botlhoko yaanong erile ko phitlhong ya ene ke le tseneletse sontaga se se itile be ke go eletsa matlhogo tshweu ke rile matlhogo tshweu a bakgatla a bo rre le bo mme
ba tla ba eme ka dinao ba thulanya ditlhogo ka gore seemo tota ko gae ga se iketle ebile a ba ra ke wetsa kare go na le bolwetse ko kgosing le nkutlwa sentle ga ke a re ko ntlong ya bogosi ke rile go na le bolwetse ko kgosing ga ke wetsa molaetsa ene ke re ke o lefetlhe ba gaetso matlhogo tshweule a itse ko gae a bontate le bomme mme ga e ntse ane ga e tlhoke matlhogo tshweu hela e batla gore mokgatla mongwe le mongwe a eme ka dinao re tlo hela re tlo felelwa ke bana yona molaetsa ane gore ke re ke o fetise ke santse ke filwe sebaka ke mongame pele ga ke ka mo emeletsa se sengwe se ne ke batla gore ba gaetsho ke tshwaela ka sona ke popagano ya morafe la itse ba gaetsho gore ga a sala ke kgannwa go buisa diphuthego ko gae morafe o bo o phatlalela mme ne ke re ke le kope kana ene ya re mo bosiong ba me mo boemong ba kgabo la ipopa la iphutha le morafe wa bakgatla o ithatang o itlhaloganya la ba la supa bana bangwe ba lona gore e nne bona ba le gogang ko pele mme ke ne ke re kana le supile mophato wa mangana o ke tsang gore mophato ke wa borre le bomme ga go ate go etelela borre hela yaanong ke re ke le kope ke re emang ka dinao le tshwaragane le bona ba gaetso bangwe ba kile ba tla mo nna ba ngongorega ka boeteledipele ba mangana bo gompieno le bonang bo tsamaisang ditiro tsa morafe mme ka ba bolelela ka bala ka re kana nna ga gona se ke ka se dirang le na le batsadi mophato o kante boeteledipele ga ke itse le gore bo tlhophilo ya mme le na le batsadi ba reng gore gongwe ga e le gore ga le itumele ka tsamaiso nngwe ya bana ba ba le eteletseng pele ba bitsang borara le nna ga a se le bona le ba gakolle kana motho ga ka ke a nna perfect all the times mme ebile ga se gore ga motho a fosa mo gongwe wa ba dira ka bongwe ya ebile go tlhoka kitso yaanong bana ba emang ka dinao le ba gakolle tshwareganang le bona la bona gore o ka re dikgang tsa rona yaanong ga dikgwebe di rileng yaanong ga le ka ema ka dinao la tshwaregana le bona le tla bona le boa le nna le tema a se ka re ga morwarrago a fosa o bo ngala o bo tlogela yaanong o bo tswa mo temeng e o nengwe seo le gaufi la go e wetsa ba gaetso ke mokhutshwane ke ne ke re ke digala ka gore ke le kope ke monokeng ke a khote ka di 28 tsa yona kgwedi e la botlhano o tlang go ya go ntshiwa ruling e tla be le ona e determinang gore a ke boela ko lekgotleng kgotsa ke ntse ke kubilwe yaanong ke kopano ke monokeng ya lona ke kopa dithapelo mo go lona e ke digalang ka yana ke gore bona borara ba mangana bo eteletseng morafe bo kopile gore ke tlhalosa gore ba go na le phuthego ka di 6 ga le gore ga ke fose tsa ga May sorry di 6 tsa May yaanong ba gaetso bana ba lona ba bitsa ke ne santse ke re ke digale ke re a ba emiwe nokeng a dipharologanyo re di beele ko thoko re tle re nne le tema dikgakololo le dipego tse ke neng ke di tshotse dikalo mongame mme ke ne ke re morafe ya go ke o kgabo ba eleditse go utlwa lentswe la gago ke itumetse thata kgante le ga o tsena ko le setlheng re mo tšhelepilana go le ba tshegare ya ebile o tsentse nama o simolola o tswampana yaanong ke ne ke re ka mafoko a makhutshwane mongame a le kalo ke re
morafe a go ke yo tla o ema ka lefoko ba bangwe ke la ntlha ba tlo utlwa lentswe la gago morago ga dingwaga di ka nna 4-5 a ka lo mongame ke a leboga.